अहानबदा मरुओइबा पाउ यास्कुल एसीदा मिरेप अमा ओइना लाक्लिबा 12 शुभ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइरगनी हाइना थोलखिबी टीएच ब्रिंदा अमदि मियोइ 13 ngasi कांग्रेस पार्टी ना तरामनो ओख्री अमसुंग लैमखोंग आर्मी के ममांगदा युम तरुक अमु हन्ना मई थादोक हनखिबगी थवोंग प्रॉक्सी वार गी सरुक अमनी हाइना कोकोमी के माइकेदगी फोंदोरकली खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मियेंग ताबिरिबा पुमनमकपु अहानबमक्तदा अहोंग शमनरिना तरामना उच्चरी हौजमियामदा पाउ संदोकना पीजरी यास्कुल एसीदा मिरेप अमा ओइना लाक्लिबा 13 शुभ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइरगनी हाइना थोलखिबी टीएच ब्रिंदा अमदि मियोइ 13 ngasi कांग्रेस पार्टी ने तरामना ओख्रे कांग्रेस पार्टी दा याउख्रबा मियोइ सिंग अदुदी थोंगजू एसीदगी टीएच ऑक्सफोर्ड कैराउ एसीदगी लोंगजम सुरंजोय थामैबन एसीदगी वाई संजीव यास्कुल एसीदगी बी शरदचंद्र अमदी टीएच ब्रिंदा सेगमाई एसीदगी केएच देवेंद्रो लिलोंग एसीदगी मोहम्मद नसीर खान अनवर हुसैन अमदी मोहम्मद सजिद खान ना चिंगबनी थौरमदुदा टीएच ब्रिंदाना फोंदोखिबदा कांगलुप नाइबा लेंगाक मालेमदा माई पाक्तबगुम मणिपुरदसु माई पाक्लोय हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी टेकचाक पुमनमक लैंगाक असिना पुगदबनी चाही तरा लैंगाक पाइबदा चाही अहुम लान चथबा असि लैंगाक असिगी खुद याउबननी मरम अदुना मणिपुर बु कननबा लमदम असिबु मपुम फाना ngak सेननबा मपुम फाबा लैंगाक अमा मियामना सेमबगी तंगाई फदे हाइबा वाफम थमखी ngasi manipur da sathariba bharat ki mafam ayambada sathariba lainga khudumasi fascism gawi fascism haidi kaino miyoi khujok kharana laiba su paisalaga magi tongning ba tawba magi apam ba tawba prajagi apam ba prajagi khamjel ibul nam kharaga tham masi ki hali ba fascism se nam thage hai ka gari manipur miyam hoba na tan lambi leite ado idar gari manipur si kana gi no manipur kana manipur oi gare ge hai ba hang se hana le thok na ma thok tai manipur masa hai basi kana no hai tar ka di yelhomi kuina bagi le ba yelhomi amasung manipur sembada yaw pa kona dilak pa kuina di khundar ga le ba manipur sembada contribute tawra ba furuk mayam si makoi se natives amasung indigenous sina manipur masa makoi da manipur ki hakku na makoi dal lai ngasi manipur ka mai na lai hai ni ba matam da manipur pung toy totally collapsed governance and the administrative system amani ngasi manipur da lai parai ki lokhat sige habra lokhat pang ama bo lokhat ngai lai la adu ki manipur ama ka pung toy ra tarang lokhat no nusina da division tangrup ki puruk ki hatred khaidopa hingsa lai ka bana lai ra bana tham theng aba pan khai nei ka ba wakat pun lai ka ba pung toy ra ba tai thara ka ba kunai amana ma pu hoi ba manipur ama ka hai ba kibam sida ai koi gi kunai asina kibam sida gi thokak ke hai tar ka di pambai amma bhat lai maduri lai ni ba BJP gi sarkar ase maru pung na phuk laga manipur ki lam thok ka ta BJP maru pung na phuk ka party ni congress mathan de congress na kala manipur ki BJP maru lam jara party amma ko lai ki aduna lai ni ba kibam sida komani di BSO da administrative model maya amma kamu sila si khale proof maya sila hai mo model sila ai gi proof ki sapat na ba ai gi proof ki sapat na ba hai ai gi proof ki sapat cha ta bali ai yu da hai masi ko na proof masi khanga da bali pulam sapat na ta sapat ni na gari pulam ni na gari
ai thanda sapot ke hai tar gadi ai su yaw tummaga lebak si pula mangminarga amatagi oidana mitu ki khutta lebak si ta kini aduna tamluk nala community based administrative model se manipur su mai pa oi malaysia atai su mai pa tri masi fruit tu mang ai khoi khangmina ba mathok ta hojik lai ni ba manipuri hingsa ngarang matara kam pro sabal da yum taruk nai thai singda kayam nai thari kayam khali nomgi rutin oi ba pau amok oi hai ba pilom sida lai ba katlik se kangu ki irang la kari mo hai ge ngam pamatam da kangu ki irang na te matri mase state sponsored violence amasu terrorism ko state na yaw na sa traba violence masina lai ba BJP lenga se ho ba tagi lo ho irang si conception na gina hatsu ko mo kai pul na yawi marandi lai ba ki dai ta kana no pu ga no lai na pu ga ni sahi tara pa lo matam da sahi ahum lan sa thaba irang sa ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯦꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯦꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯟꯍꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ amuk pinenaba hotnabani ngarang thokiba thodok aduga mari leinana police fare hairiba chenaba miyoi singadu tangai fadana akanba wahang pahon chatha handuna makhoi ani fare haiduna mara leire haina chaira piba khaktana yaroi thodok aduga mari makhong chumna makhoi asi kanana insinbano kamdongna chathabano amadi central forcing maraktagi kamdongna lanchilaga yum mai tharam libano haibasi mayek sengna miyam khangna puthokadabani State lengang na sigumba thodogasi tayang lauduna laithokpagi mawongda chenaba mi khara fare hairiga Manipur gi Chief Minister na condemnation note khak thokduna laithokliba asina irang asin loishinaba hotnabada thoina pukning changdaba amadi thokliba maihaulang poki thodok singasi matam gi adum yana ba chatpagi fibamda laithokpagi mami yamna chawnga tari haibasi miyam adumak uwa fangli Manipur da tangdu leitaba hanjan hange hairabadi matam sangna irang thokludraba chingkhongi mafam singda makhata na asigumba thodok thoktanaba akanba thauram lokatfam thoi loinena naga taruk amadi micham kaya hat khriba sing asigi achumba wahel fangdri fawba hanba leitana amata oina changsin minasi amadi proxy war asi aponbagi pangalna maithiba piminasi haina kokomina appeal tawrakli Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal Medical Amadi Dental Education da Khumang Chaushina Changsilakpagi saruk ama oina National Medical Commission NMC na academic year 2026 amasung 27 ki oina MBBS tamnaba mahiroi chamaga kunmanga dagi chamyang khai fawba loinana ayapa pikre Masina North Eastern region gi oinadi MBBS tamgadoriba singda khudong hina chahan lagani loinana National Dental Commission na Master of Dental Surgery course dental course RIMS Imphal da academic year 2026 amasung 27 dagi tamba yahalagani hairi Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology Periodontology Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Conservative Dentistry and Endodontics, Oral and Maxillofacial Surgery amadi Prosthodontics and Crown and Bridge ki oina sit ahum lehilagani hairi Lakadoriba taramdo shuba Manipur Assembly election da 35 Khangabok Assembly constituency da medium oiduna mikhal thengnaragani haina miyam da lauthokladuna intending candidate ama oidiba social worker 𝐶𝐢𝐯𝐞 na leptara chatharakpa miyam da mating pangbagi saruk ama oina constituency asigi ahaloraba singda achamba khudol sing tamduna ikai khumnaba utpaga loinana tungi thabak thorong kayada mai pakpa oijagi haiduna thongijakri ngasigi mirep oiduna mikhal thengnaragani haina lauthokpa amadi ahal singda kudol tambagi thorom aduda Khangabok Assembly constituency da intending candidate oriba 𝐶𝐢𝐯𝐞 amadi mahak imung manung sing Khangabok khungi tongan ba lekai singdagi ahal sing
थोकचोम सनाचौबा थोकचोम मणिबाबू निंथौजम राधामोहन साइखोम थौनी लाइश्रम निमाय खुंद्राकपम इबोतोम्बी खुंद्राकपम इबोतोम्बा साइखोम अंगौ मोरांगथेम कुमार निंथौजम लाइरेंजाव निंथौजम इबोचौ थोकचोम निमाय साइखोम सना मोरांगथेम मंगियाइमा निंथौजम मंगी खुंद्राकपम मोमोन अमदी अतै अहल कयाना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरग्याखी थौरंगी सरुगम ओइना चाही हुंफुगी मथक्ता लैरबी इमा इबेन सिंह अमदी चाही हुंफु मंगागी मथक्ता लैरबा अहल लमन उपासिंगदा अचंब खुदोल सिंह तमदुना इकाई खुमना बोटपगा लोइना थौरी जखी नाकन अमरोमदा अहल सिंहदा खुदोल तंबगी मौंग ओइना सोशल वर्कर थौचोम जादोमनिना अचंब सेंफम पुथोक्तुना सेमजिनबा लोइरबा खांगाबोक तंखा लेकाइदा लेबा इबुधौ मपालगी संगलेन अमसुंग खांगाबोक मखा लेकाइदा लेबा श्यामकन हाई भमोल मांदोपता चतुना थौनीबगा लोइना सेमजिनबा लोइरबा संगलेन सिंह खांगाबोक मियामदा खुशिनखी खांगाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तोंगा तोंगाबा पोलिंग स्टेशन सिंगदगी लाखिबा नुपा नुपी मियोय लिसिंग अनि रोमना सरुक याखिबा थौरम अदुदा खांगाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरिबा थौचोम जादोमनिना महाकना लाकदौरिबा 32 सुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन दा 35 खांगाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप अमा ओइना मिखल थेंगनरगनी हाइना मियामदा लाउथोकलदुना महापु अमुक्तंग दि नुसिबिदुना मियामगी मिहुत अमा ओइना थाबिदुना मियामगी सेवा फंगनबियु हाइना मियामदा थौनैजखी ngasi imocha telem extension officer Imphalis DC gi music video pamjana yenglurege release function ama Imphalis DC gi SIRD holda pangthokre tharamadu da Bijoy Koizam former minister Thongju AC Dr S Ibomcha Singh IPS Dr N Johnson Maitai MCS L Ashok Kumar Singh joint director DIPR 𝐶𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐴 Deputy Registrar Cooperative Society Manipur amadi Huidrom Nauboy legendary singer Manipur na mathangsina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saryakhi thoromadu da imocha telemna mahangna isai pamjaba miyoi ama oibana masagi isai thamba chungani khalaga hotnaduna isai puthokpani haiba wafam thamki All gas care Manipur state da chakthong gas matau karamna sizinagdage amadi kari kari checkson thorang lawgadage haina consumer singda lisang sena bipum tingna khanghanbaga loinana training piduna lakpagi sarugam oina ngasi sumakha tana pangthokri Imphal West ki district top sifai makhalekai community holder social welfare club Europe top sifai amadi top sifai apunba maira paibiga kusamnaduna All gas care Manipur state na chakthong gas sizinabada kudong thiba thoktenabagi matangda mipum tingna khanganbagi thoromga loinana miyamda takpi tambibagi thorom pangthokhi thoromadu da All gas care Manipur gi state ki manager Sagolsem Joy Prakash na expert oina wangangduna miyamda chakthong gas matau karamna sizinagadage amadi khudong thiba thoktenaba matau karamna checksin thorang lawgadage amadi matau karamna maihau langpok thoklakpa yaba fibamdagi karamna ngakthok jagadage haibagi matangda miyamda sugaire khanganki Passport hai ring mai sai si ai khoi na khabar TV radio da dum pau tai aduna masi ma khudong thiba sing se thokna bagi damakta masi AGC all gas kya na all India gi makom khode mak singa how to use and how to take care hariba asi program se piba thabane aduna masi su hariba asi gi koi top sifai wangoi gi top sifai sta si program se pangthok sabane mafam asi gi praja mayam singa su mafam khudimak singa program se pangthok piragadi mayau lang po thok kadaba mayam singa se gi kar makhai go su kan Haukiba July ki tang nipanda Imphal East district ki manung chen leiba Moirang Kampu sajep ta leiba Chingkhai iputho event thogi jagoi ki thogal tawbada yellow furuk ama oiminarba kabui furuki jagoi bu yengbe yadaba mawong marin tadaba mawong da sahalubagi damak Kimex ki head office ta
अजाको अमदी केमेक्स की थौमी सिंगा पुना फमिनदुना वाखल तामिनख्रे हाइरी केमेक्स की माइकेदे थादोरप चेरोल अमदा जगोय अदुबु ताकपी तंबीरुबा ओजा याम्बेम संजित याम्बेम जुपिटर अमदी थांगजम नोंगदंबा चही मंगागी जगोय ताकपी तंबीबदगी अथिंगबा थमख्रे हाइरी साबदा आई सामंगना तमजाबा मदुदा फिजे चाक्षेत कायगिबा अदुगा अखगी जगोयना अमा सारगा इशैना सेरांतोन अमा सक्चलकपा असिगुम्बा मयाम असी चिंगाई बुदो इवेंटो अनिगी जगोई मानागमु छजेबकी लाई हरावा हुमनी चनबन निमित्ता साबा थोखिबदा अखगी मयाम लांगजलकपा इशै सेरांतोन सक्चलकपा मदु कंट्रोल अना जगोई ओजा अमोइना जगोई मदु मयामदा आई कंट्रोल तोबा नमजा होतरे अमसुंग इशै सैबा अंगांजिंगदुना इशै लाना सक्चलकपगुम्बा अखगी कम्युनल अमना कम्युनल अमबु अखै करेमनबगुमना थोखरे मसिगी दमक्ता आई लेबाक मियाम मांगदा मदु सोइगरे आइना आई सेंदोकजरी अदुगा अखगी किमास ऑफिसता फमिन्नादना अखै इचिनाव मियाम बातामिनारे मतुंगा मु मसी आई तौजरोय अदुगा आइगी मथंगदा कनागुम्बा ओजाजिंगना लाइबुंगदा जगोई तंबिगदोबो लैरगदी मरिक मखों चुमना खंगगा अदुगा मिगी अतोपा मणिपुरी शॉर्ट फिल्म नोम नोम सगाइटोंग अमदी म्यूजिक वीडियो लोकताक इमाना रिलीज तौरगनी हाइरी इपाक फिल्म्स प्रोडक्शन मणिपुर की बैनर मखादा जयदेव मेमोरियल फाउंडेशन इम्फालना खुदोल तंबा मणिपुरी शॉर्ट फिल्म नोम नोम सगाइटोंग अमदी लोकताक इमाना हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी म्यूजिक वीडियो हौनबी मतुंग इन्ना लाकलिबा जुलाई के चैचा 15 की नुंथिल पुंग 2 ताबा मतमदा कक्वादा लैबा 𝐻𝐢𝐯𝐿 सिनेमा के ऑडिटोरियम दा रिलीज तौरगनी डॉक्टर 𝐻𝐢𝐯𝐿 देवी ना पुथोकपा राकेश नाउरमना डायरेक्टर पीबा मणिपुरी शॉर्ट फिल्म अमदी म्यूजिक वीडियो रिलीज तौबगी थौरम अदुदा फिल्म फोरम मणिपुर की वाइस चेयरमैन अनि 𝐻𝐢𝐯𝐿 किशोर कुमार अथोइबा मिथुंगलेन मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के फॉर्मर चेयरपर्सन अमदी प्रोड्यूसर डॉक्टर 𝐻𝐻𝐢𝐯𝐿 देवी थौरम मपू अमदी सकनाइरबा फिल्म मेकर अमदी मणिपुर स्टेट एकेडमी अवार्डी ख्वाइरकपम विश्वामित्रना अखनबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यागनी हाइरी सीनियर प्रोफेशनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग पांगथोकलगनी हाइरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना MG एवेन्यू द लैबा स्टेट ब्रांच की ऑफिस सीनियर प्रोफेशनल फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ट्रेनिंग अमा लाकलिबा जुलाई की तांग 19 दगी पांगथोकदौरी हाइबा सीनियर प्रोफेशनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग असिदा थवाई यावबा मियोइसिंग जनरल पब्लिक अमदी प्रोफेशनल सिंगना सरुक याबा यागनी हाइरी हेन अकुप मरोल की दमकता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच से खंग यागनी हाइना अथोपम नवचंद्र जनरल सेक्रेटरी IRCS मणिपुर स्टेट ब्रांच ना खुयेक पीदुना थादोरप चेरोल अमदा फोंदोरकले फिबम लुना सोकलबा मालेंगांबा थांगजम एलाइज गोरोबगी अचुंबा वाइल पीबीयू हाइना वाकत मिफम फमख्री हौकिबा तांग तरेता आनंद हायर सेकेंडरी स्कूल दा अतोप स्कूल की माहिरोई सिंगा तमथीना खना चैनबगी थौदुक्ता फिबम लुना सोकना लैरिबा मालेंगांबगी मफमदा पुलिसना थिगत पिदुना अचुंबा वाइल फंगलु हाइना या स्कूल अपुंबा मरा पाइबिगी ना वाकत मिफम फमख्री अपन है छात्र लाइक तमीबा स्कूल से ममा पाना थाजरीबसे अगांगदुगीदमता मोरल डिसिप्लिन मैनर सुगुम मयाम से तमीनबगीदमक्तनी अदुगुम मयाम से करीगी अगांगसी थारकांदा मखोय मसेन खनबा नुंगाइतबा हाइबदी
इंखलेबा अंगांगतनी अफाबा फतमा हाइबसे मखोई मसासिदा खंग्रिबा अमना हाइबदा अमना होय चलसी तौरसी अदुगुमगी ngaktani leibase moi sangdana tawure any madugumagi afafata kanana lanba sumba haibadudi yepsarasano maduna khoigi thonate khoi mama oibi ai khoi mayamna pami basina karino haibada puro o chairu chaina su khutna su kanbiyo kaisu kaide makhut chalaba adugumba macha amababo haibadi satra haibase oja khudi maki di masani ai samakso oja oirami aigi school gi angang da bu aigi satra neba atopa school gi angang da aigi satra neba haibadi akoi se school du da di akoi se second mother neba adugumba mother duna khutchalab angang du bu ha lage sirasano haina attempt tawdo madugi da mata khoi pen da gi kholau se miyam da khangan da ning bagi da maktani oja ma oiraga karigino ma gi satra da bu macha oina atopa gi satra bu macha oina kandaba adumba oja du karamba makhani oja no chini apoi ko jan tawi mi se haibadi angang du phabiro punbiro phubiro police ko rasina biro natraga parents ko biro wara wata me lalambai thupa jaira phagano madugi di apoi gi kaino nate aduga angang du bu karigumba arumba posak amana makok sidat ko makanda makok si ina pumangang leiramba ta du na leiramba huji mak doctor da ICU da leiri mafam tara pholi hayang kari oirapa haibadu khangdi sigumba sibu karamba thamoino sinija oja haibase oja tawre isi angang sida police na investigation to goma tamda haire ai na wang se songge to goma tamda ai compare tingda bire aduga arunga pot amana mai makok sida ko ma e hai masi police su laiba magi report ni adoi tari kari no madu tabadi mama oibi akhoi meyam je pen da bangang kangai re ba masi bu to gai ba thabak aba masiguma mayam se ngasina ahan basu oisano aroi basu oisano matuk na na tholak na ba se ojau ri ba kangbu mona magi macha dang ni macha we khbi ga no atop basu like ta ba khni mak to oja ko ni maki macha ni ha se singap dang kongning da amoi da ning sing yo hai ba kholau ku ne ba khni nga ji lau ni se akhoi yam pien de hai ba ngang ki chu lekai si da ni ngau sina ba ngang na te tab im ngang ni adubu mama da ba kolik mayam dugi pullaga salu badura ngasi mai to sa se tabni adegi magi tamiba school nuna so ngasi bawda angang do kaman tawre kari so e habasi kana mata hang balakte kari gino hanguma matam da moi kari ai akoi suti thare campus wang mada gate ki wang mangda to thabang ni na akoi responsibility na te hai tawri bado civil dress na te ba full uniform da ne ba school gi assembly conduct to matam da uniform sat to chhatra mate assembly yaw uniform si quality mai magun se adu di uniform seli ba chhatra do mai macha na te mai chhatra te hai ba si to jumila le hai ba se nei na bi hai ba adu di hambam thok ta bara haibam thok ta bara hai ba adu di som da mama pa na cha da boy to raga thabak achobo su ta bun na te sur ga jajari ba se da macha di treatment to bai paisa na kadai hayeng masa du da mi oi gadra haina sarana macaraga laik lai su tamali ba sida sugumba mabu thak adi haina khan badudi madudi ai choi ya ningde akoi mama mayam sini ya ningde mama mayam si abi ning bro madu ki dam tane akoi ngasi kholau matang miyam da bijage haina akoi na sida phamjari ba se akoi na kari haini magi command na crime ja hore e command to ri hai badu akoi na ngasi media to phongdok charoi madudi police ki mathau oi jasanu police na diga jasanu arambana arambagi thabak tong jasanu asumana asumbai thabak tong jasanu akoi gi wakalun dagi hari sine ngasai gi ma bu thina hat lagen to bi rakado madugi pen da bado miyam da akoi na puthok chaning ba hai tare Interval Quality Assurance Cell Mayalambi College Sinduna College Asigi Nauna 4 years undergraduate program FYUP academic session 2026 amasung 27 da admit tawkraba mahirui singi oiba introduction program ama ngarang pangthukri Imphal West ki yumnam huidrong da leiba Mayalambi College ki multi-purpose hall da pangthokpa induction program aduda Mayalambi College ki principal Dr. Yumnam Bihari Singh Internal Quality Assurance Cell 𝐼𝐶𝐸 Mayalambi ki College ki coordinator Sri M Sadananda Singh Teaching and Non-Teaching Staff Association ki President ki Gunamani yauna college sing asigi department singi head amadi
Admission Committee ki Convener Yumnam Nimai Singh amadi Organizing Committee ki Convener Dr. Elangbam Dineshwar College asigi non teaching staff Singh Oja Singh amadi Mahiroi kaya saruk yaduna mapum fana program dubu pangtokhi. 𝐶𝐢𝐯 District Hockey Association की Annual General Body Meeting पांगथोक्रे 𝐶𝐢𝐯 District Hockey Association की Annual General Body Meeting ngasi 𝐶𝐢𝐯 Turil Wangmoda leiba Yaisa Sports Arena da पांगथोक्रे Meeting adu da 𝐶𝐢𝐯 District Hockey Association की President Moirangthem Chandrasekhar Vice President 𝐶𝐢𝐯 Ibobi Hairangkhongjam Beni Devi ahumna mifam mapu aduna पांगथोक की बंगसी की मिफम अदुदा एसोसिएशन असे की सेक्रेटरी थौनाउजम नंदना महाकी चाही की रिपोर्ट अदुगा ट्रेजरर नोमाइथेम सनायना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुथोकना खनाबका लोनना पास तौखी लोनना ngasi की मीटिंग अदुदा 𝐶𝐢𝐯 District Hockey Association की 2026 तगी 2030 फाउबगी थौ पुगदबा मियोय कुनहुमदोय ना साबा अनौबा एग्जीक्यूटिव कमिटी सु हनख्रे ngasi की मिफम अदुदा 𝐶𝐢𝐯 केंद्र की एमएलए मयंगनंबम रामेश्वर सु सरुयाखी Hotel and Cantona sponsor Tauraga Mangal Foundation Hairok amasung Maipakpi Organizing Committee anina City Club Hairok ka khusam naraga City Club Hairok ki sanabungda team kuntrani thoina group ni panthokna khaidoktuna pangthokliba Fort Maipakpi Memorial Trophy 2026 9A side state level men's open football tournament gi ngasi sanakiba third place match ta Sana FC Thobalna Homies FC Wangjingbu penalty shootout ta mangaga panjil ahumda maithiba pikre अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुहना याई स्कूल एसिदा मिरेप अमा ओइना लाक्लिबा तराहुमदो शुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइरगनी हाइना थोलखिबी टीएच ब्रिंदा अमदि मियोय तरामा थोइंगसी कांग्रेस पार्टी ने तरामनो ओख्रे अमसों Leimakhong Army ke mamangda yum taruk amu hana mai thadok hankhibagi thawong proxy war gi saruk amani haina kokomi gi maikadi gi phongdoratli Northeast Window TV na sandok chariba numidangi manipuri pau matanga solution jari miyeng tabiri bapum na magpu amuka suhana kurum jari. Northeast Window meaning tabiriba mayang punamakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani
Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi hauzagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi hauzagani. Ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply tobiningba miyoisingna retail experience leibaga loinena yamjabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi hauzagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsin birau